It's Impact TV Cookie Channel hi avela tu na agenda Manipur Cookie Edition discussion ar vezau si kai ma sai milal kip gani na bon chawin lim na kahin nei na hi kum thau hi to kil honin tu kum hi thil tha jong hum ma hi ta in chule addition ai ho India dan pinoya cheng hi win Lok Sabha election aumin chule MLA election aumin chule election za min lam kai kil han nei win hi ta bang chune ho thing hang langa jong ADC election hi nai cha hi ta in hapta khat hapta ni kalwal loading ta san ta in hi sun tu ni in society wa lam kai ho hi iti hlen diu ham iti lam kai tha ho hi ikil hen phat diu ham chule masanga in hlen ho to tu kumai hlen ho hi comparison jong ga bolo ta ji chu lam kai phalo lam kai di lo ikil hen kha wa hi a hi le i hin kho wa ai lo le society wa boina tam ta ito the wa hi ji in tu ni in hi chi ADC election chung chang thu a hi ki holim na hin nei di wa hi in chule hi chi ki holim na di hin tu ni Impact TV Cookie Channel studio guest ni ki kovin ama sepen in mani chu ta la hin nei kating ka ko ma to hi zam ta pu reverend prim vai phai president all Manipur Christian Organization MCO Amazon Impact TV Cookie Channel thalengin lim na ka hin nei na hi abana to khu P Kim Gang te my former MP hi in first and former MP hi in Amazon Impact TV Cookie Channel thalengin na chunga lim na ka hin nei na hi ki paun he zinga hi le election 2 hi ji chun MDC hi ta MLA hi ta election is election hi na bo na ho hi in ama sa penin P Kim Gang che hi former MP zong ni election kaisa no ADC le ta kai khat na hi na hi ji chun ama sa penin nang ko ma hung pai jing ka ting election system hung ki ti ngai le thing hangama election system I boldan hi ti ne gelama ji chu masanga zong election an kai khan hi na chule na lo sam na zong omin na lol hin na zong omin hi ji chun thing hangama election system hi EPT man na lungel dan hin sai thai election system thing hang se ti pong kating Manipur pu pi a hai event na hi le a system hi a hojin a hi wangin election na pan la ho I panda nu hi election kanading hin na sei bangin kai zong pathian long se let me pi confidence kanamu in ka kipa in kai zong kana kai jin lo sam na yong kana nei in hi ai ni chi experience hi very iti da akhata ta yong akito in hi chi system hi kas number 1 election ding kadin chun sum le pai neya kadin a hipon nampoi le nam get theiwal hichlai ta chun kalung thima hu umin tu ni hin ken kanam mi te dinga hi thu chang khat be Lok Sabha ai kol lewai te masangai ka kisena ka mi te ding ka se nga ye ti khat conviction khat ka hin nei hi cha chu sum le pai nei lo wa ka mo din le hi cha chun mi pi te lam kai ho hi hen lang ko hi jong le ngai lut na le pa ko ma tau na e na nei pi wa hi cha chu pathian long se le mi pi ngai lut na ka chan ja la chu kana kai a hin election system hi ka vet na hi le in general election candidate hi mi pi ten event hi sum anei na em number 1 ha sum anei lo wa in chen chu building ham a hi lo wa JCB ham a hi lo wa hi le bus ham a hi lo gari li la nga akinga lo wa hi le mi pi te hin ka te iti election din di ya a in jong khuti be ma an nei le go yong nei lo wa iti pa yu hi number 1 a hi I fail we election
aji chun ipe ko am tale sum ilungwa yelo hi sum be ya election akiding thei poi chi cho aki he ai wa ke ka din ku ma chu mi pi ten sum ke ko ma demand po na hi lal boy mi pi te chun anei nei chin support ai bolin anei lovin jong tau na ai man pi in hi chi chukin ka ki he nin hi cha chun ken jong mi thilong in parliament na thu ka sei nga me na ahin ka hin vet kina ai le tu ni a hi sum hi ima sa ta vin hi ti a hi je chun tu ni a hi ading zo se hi sum anei lo wa ai le ding thei lo ding in mi pi ten i koi pot jengon hi chi hi adi lo na khat hi tin ka sei no mi a hi atiang le nam lam kai kiti hon election ding ding hi ahin thleng jivin election hi talowin selection lama ichivin ai le hi chi selection ahum tiang hi le inam la azong khat la khat lung oi lo na thaset na kito lo na hi na satta in akimu in hi chi je chun election ding di ho hi ken ka ge la hi le ke yong mi jong social work ha ta ki pe do na sacrifice ne ya election social work i bola hi le kami pi te boy na chu hi chilai ahin a area chu hi chi hi ama hodinga kam mamo ahitan akuti ale ti chu social work nga ha tai hung lai le chi chu akimu in hi chi a chu i hi chi ta bang chu ahung kai teng le mi pi te chu a hai lo ding in ka ging sa in hi ama bang candidate kha chun sum anei ji a chu i kai sa atengu le asum chu i za ta su mang ta em ai in alo azu a hi chi chu recover ball na dinga chu na mi pi dinga a hin to ding pa chu asum le a in le alo azu ji a chu hi chi chu recover ball na dinga chu pan a hin la ki le mi pi chu adon man ta po na hi chi je chu mi pi te le candidate hot ki ka ai ka vet na ai le mi pi te jong i di lo nau tam ta umin candidate hon jong sum asu mang ta ji uchun candidate ho jong mi pi ding hi agyal ding bangun gel lovin kamu in hi chule sel lang khana hepu prim vai phei to nei to khom so ka ki pa be se aji cho ma reverend ho lam kai ei mi te la a ho lam kai na sata le min thang ta ngai lu ta hi in pastor ho jong ka vet na le hepu lung hang hi ona pastor ho ka vet la ka dem na hi poi ama ba election ka kai sun mi tam ta pastor in jong hyong tau pi in ka ki pa ma jeng in na ka kai lo chun koi ma cha e tau pi di ka mu pon hi tu ni a ka sei do hi chi a ka lung gel chu ka ken ka ngai mi he mit angai cha chu down hi a lung kham ta election i kai lo gen thei ha sat na lung gim na i tho lai ta chu pa then lam ma chun ki hat hi jong le tao na aki ngai cha ma jeng a hin ei tau pi de kamu zo poi i kai ni lewang adimin a hi chi jong hi ho lam kai hon chi jong hi gel phakit leo ka ti in a tiang le house hall a jong hin house hall responsibility alin ma jeng in aji chu thing lang ga ma chu house thu ge a chi in a hin la house chu nga yong chu thui nei a kit na la jin hi cha chun house ho hin a chi pi ding do lu wa thu di a chi wa a hi le a system hi them khat hung di de ham ti ka ge lin na hi ti hi je chun chi khat ve discussion ne ya hi ki chai jing thei ding in wang ka ging chapon hi yong le very briefly a chu kat hi chi kan na tu ho chu ka ga se in han san anga yin na han san anga yin thu ta anga yin i thu di a ai le han jong a ki hang san ne ti jong hi pu le pa ten an se yun bible la yong imu in hi chi ji chun a system wang hi a ho jin a hi wang in thing hang ga ma election hi na sat ta in i felu na hi ti ka sei do no mi na hi adi ma jing na thung ki sai so I feel now hi khat se hi ta pon na number 1 now ki pan suma ko na ba mana hung feel hi aba ba za hung chi hi tin ala tu in pu reverend prim vai phe ko man sing ka ting
election hi thing hang langa ga focus out in thing hang langa manipura cheng thing hang a atam zoi Christian hi win na Christian te hi win ala Christian te election a hung hun ting le Christian hi now hi I hai mil zi ta win na Christian hi na to wa election pitalawin non Christian ho sanga phalo join election hi bol ki zi ta win hi chi chung chang thwa hi comment na hin pi thai la Manipura Christian ten Christian kahi itivin howin sunga khut benga mitsinga lam yung itam ai wangala election hung iting le Yisum na lam ke talo khut benga mitsinga lam ho yong chu wo la ni le nga we gup sem som be sem lu khat we lu na janga nga sang khat it chu idin mu na hi a chu le isopio milim ho witiwa mail ho mi hiala wo la ki ti umbe se lo pi chu e ho wang angai na ki um lo pi chu MBC akom la ya chu ko bo la chu diam kulisa kana la iga chia ai ma ki wa ki na I la le ki cha ye MBC ko na new lam ko hung sun phei le ka ti chu ni ve chum ve lu ho nga ve gu ve lu ho chu abol thin ki nga yi vin khat ve yong he kai hiala mi khat na na la ala ka chi la na a ki la ta ko nei wa ma la hi thei na sai pon te che polling agent ho e hello no mo bam ta ma ta ki to ka la de ka nom poi ka tin polling agent pa chen asu ti la na adin a chu ko in development bol ta te e bol pi ali cha chu agent ho la chu khanen e pu ni chu adang yo lo pi chu inau te ko na la chu inau te u te thuam poi ke chu ke kai Neheli bol ni ja da ham thudi a thu sei dinga hela ya agent an na din lo ti ge ya chu kana so sa it is idin mu chule niwlum bulen mama a I bol dan ho hi duty a hung hawildar khat mei te ho khat amu pa na kate no ho pi hi mail ho yong nei su chat bai di bai tai no hi ko pi ka bol lo di bai tai nom chan wang pi le mail ho mu sa pu te ti chu Eo chan mail ho na ki copy di italova mail ho chan no mu di chikita ta wa chu alo hoi la hi Christian ni now chu ise chu za ta no ma chu le ite chung chu na chu ayo wa so pinovin pastor of chu nga sa yin ki pa omin adi chu sei dinga la yi mo hi Isaya bunga chang som ni hu ive na hi le alhum lai chu akha a hi ti ho apa chu apalo wa hi ti ho avom akang chu avom wa hi ti ho na da wa hi ti ko ya sei na ham e ho sei ni chu adi lo pi chu adi e ti wa chu le vote ki la ding la yong chu mi la sa lo ba it chu e ho sei na we lo I pi sei na khat we hi election na hin pasal khat na hongin he na aji thi na chu kum phai be pi heta ale ama wo la dinga chulu na hele aji min jong mu ave na hele ala tai na loi nun wo la tai ale ama nu chu katiyo ka ngai si to ka ki khen na we da la na aso le yin ta election si la ka bi hong ji ji ka bi be ki mu la phadi au jong na he chu na aloi nu ati sa ama ke la nu me dang ka la chu so wo jong na su ti se chule in ko me ti ho bang ku mi thi sa minin wo han ti le ngap chai be ta ki ta di wi adi e ho bang ki sa lo chu lo adi e chu yi so idin pi hong ko idin pi hong ke ki ta lo ja ji he lo da no chu kita e chu pi chu ki da lo dan e chu chu na chu pa sa ho yeng yong pa sa ho hin ama ho kel ngoi chi ki ti ale member hi ko ke ngoi hi ve chu ai ke ngoi ching ki ha chu ale ke ngoi ching ho na ke ngoi ho chu nunga go lang akijon ho ai lo le chi dan di lo wa chi ho hi chu ho be chu Việt Nam ki ko ya election ting le bol lo ding bol ho chu I bol ai lim sa lo ha hi chu adi thei ta poi ti a hi 2011 kum election ma sa chu je all Manipur Christian organization in Pankalawa le khabu yong kasu ba it he understanding election procedure election matter 2011
a manual for Christian leaders in Manipur. Oh. Kẻo ngồi chính hồn nó kẻo ngồi nó chim rồi là phát triển chính hồn. Vô đây tiếng là gầm ra hi. Cái chỉ có xây biển này. Cái chúng tôi là chú district headquarters giống như huy pastor holding consultative seminar cái bộ luôn. Alay chahe pastor cho cô khó một vài. Ít kẻo ngồi trên này ta. Phát hiện anh nó mà bổ nào vậy lo. Ezekiel Bible in wangen wo kẻo ngồi chính pa Adam lâu năn gen pu. Akeng na lên na tum pun, agam mang lên na hol pun. Hỏi say na vil hom. Hi pastor ho ka hil na chu. Ya chu ke hon kan go nu chu. Ai the ya hele. Je polling center chun. Election ki ha ni chu le. Pastor pa masa. Miu si masangan nang ma masan lang. Koi machan wo hala masangin taw na mangu. Iti ge ya kan vai la. Aki bol bol om na chu. Ale cha hi wang che dum ta khat chu. It's a consultative seminar boarding a district headquarters yung siya kachiwa district headquarters hilo taon thupi long dong avel sana kana palin tabang alo le ditan tabang ito bang kachi na wa hi cooperation chu adita iso piu lang khon dei piu wa imiling dei pi be se lo kidang ka sa isa chung chu na chu Tameng longa kachi na wa chu. Ông đã cái cái gì vậy lệ, nụ pi họ dùng không vào luôn nên tin, cái cổ mà chu, President Pu Ebola, tu chung meeting này tiếng Anh, cái họ này cổ luôn, nụ pi họ, này cổ bổ hết ta, ở nhà ta eo mò, nụ pi họ có pan kala đi vậy à, cái họ lim nó cái này chu wa chu, Town of Teachers Pastor Patchen, tu ako na kahubong member ho, hi, election candidate ho. Anh cùng bol không mà dùng hát ra cái solo luôn đấy, cái ngã cùi hay bùi, vậy chứ cái member hoàng cái solo đấy thì cái phần là, cái chúng tôi nói chuyện cùng mình lo hòn, cái Tameng Long Clean Election Campaign, TCEC thì tao, cái hậu bung họ, hậu bị chịu vào, nó hậu bung sung vào chun, candidate nhiều không tệ. Khanin ti ahi nanga chu sei patna no kine hi win lang hovin kaina chu na ni wadin sa win lang a testimony a manifesto chu sei sa win lang phante ti zo chu paul helin vote ki ha le chu ni nge ami election din ni ngai ho kini lu ngai poi ti hi amo chi ni chu ken copy thei ta kam ka he chu e chu pi chi talawa iga akidem to wa aphunga ga ke ti no wa communal line a chi ngai poi ami ability ngam sunga dinga po na dan ho chu paten ve vitin chu ilaw le jinge mi election na dinga ikina ngai poi ti hi kana chi pi vintin ya chu kon kha khan wang patani na wo chu ale chu chung chu nen ga sei be ki len sum vai hom na hi ale sum vai hom na candidate pa chu ajawa ja amta kim ngang tên yung say ta, suma election din ting hay po. Japi di nga po na nanay, politician. Ngay gamlen nam ngay na nay tataw si wo idin sa ding way. Ala to hay sum nay cha wo idin sa ding way le. Politician ho election ding yung lupi chu. Sum ni ho contractor ho. Contractor ho ding hay chu. Contractor ho di no vai la mon asum su mangu chu ipia su mangu bang bo jong so bo jong so chu le thing noi mi nga ga ko yo boot capture ga bol ki no it's a Christian ho ki ne chu a bol ki na chu non Christian no na bol lo ki chu tu chung ti di tan tin 2019 ning kum ta je MP election na di nga chu ja chu cha yong chu ipitira press conference ka bolo chu April tarik ngania chu imfala ka bolo wa ngumnia Churchanpura ka chiwa ka bolo wa hele Churchanpur chu Christian khopi na chu media person tam tau ale ai boy communal line chi hi win mi chu ama ability le ama kipi na chu we win lang ise dung yu chun vote piu te chule I Christian hu hi hung dem lo ding su boy lo ding I chung chu vet anga ye tia ka se yu le
media hola khat pa hin ka koma pastor hi chu na sein election ting le control ha chu pastor ho ta ai so pastor khi na chu ka ya cha tho chu amala i pastor chan piri che bol le ale amo i chana ki oyo wa chu bol le tam ka ha pu pathin to ki ka wa chu i dia a jo na bang ka ta pu e cha amo tu wa ta ta le chu chung zo na ka se be ki nom khat chu bible ka be le bible la proverb bung som le bung thum chang som ni le thum khu be le be ti ta se he mi vai cha lo lo su chu a phan apung thein a hi wangin a lo su a bon chan thu di lova thu tan hon aba gam pi ji ta vi i pi sei na ham i pi sei na ham mi vai cha pa gam sunga dinga po na na ya nei ai wang la election na din ting le wo cho ning nei lo wo cho ning nei pan nam na dong ding pa cha la pi ta chu he se chung cho na chu to na to yong cho tho na pa hi i chi na bi culture wi kita ya chu ya cha no ma Christian ka hi ti ding ya cha no ma bi che mi vai cha kit khet a thi ma thim na tong yong le kita ding gam le na ma de yang po na na nei ama yong chu candidate hi ala sum nei ke yong candidate ke hi ala ken sum kapi a ka cho tho a hele ke sa nga thim jo ke sa nga gun chu yo ke sa nga bol the yo ke sa nga pathin yong aban nom jo is pa ding chu kala pi ka ki cho tho ki chong chu phung na ki cho lu gu thi ma ki cho la double crime chu na gu thi ma ki gu do chu gu thi ma ki cho double crime ya chu suma na to cho ki ti yong hi double crime it's hi proverb min phata ai si na mi vai cha pa ro so chu apun thein chu le apun thein na chung chu na chu mi pin mang cha talowa aman mang cha talowa au sa hon aba agam ta ve na apun na sei chu na nếu khat supplement ga bo ka experience khat 2014 hichi achun Churachandpur hin candidate di jo se chu namlam kai ho in ahin gongwin asunga candidate ho jo se chu hungwin lang hichila ya hin na hon I pinagelu na din go no ham ti chu hung se yun ativin keong chu campaign hung ki panta ki boy mama hi wangin namlam kain e ko na achu ateng la topic chu ka dei nang candidate nei le nang in na sei ding na JP ding le na to sa IPM ken jong ka to sa chu IPM ka JP no IPM ti kha chu sei na ding chance phat AP chu ka ki pan ke yong ka campaign ka da ha Churachandpur ka chi le songge la khun meeting cho ki mun cho ana hi ni cha chon mi chu atol ajang ale nin hichi songgel community hall hi a hi hi cho mi adult ta pon pa ma chun dambur a khayu mi cho da pum le nin Churachandpur khulanga new lam kalang hi hat lang hoi lang hi yong le mi cho admin press ho yong cha zo ana sei bang chun ai le e hin ko win candidate ho chu one by one in nana to sa IPM abana ipidinga na din ham IPM na to nom ti chu ei dong su ke ahi le ka sei su ke win ai wan hi chila achun sitting MP chu 2014 na ka sei sitting MP pa chu hunglo hi tai ai la cha achun conductor pa hin phone abolin ipidinga mizo candidate ho jo si hung ta ipidinga nang na hung lo ham pu ati na hi le ban a he ti ka hung thei poi ban a he ti ai la cha achun a hi le ban a hi le iti candidate dang ho yo si hung thung thei yo ham ati kit chu ka za ben ai le hi cha achun ama chu zau ta lo he na ke ho chun ka sei ding mi pi te jo se le press ho jo se le nam lam kai ho cho ama sanga to win hi chi chun ka to sa ho ka sei jun ka to no mu ka sei jun ai le hi cha chun tu a sitting MP cho hong ta pon hi
cha chun meeting chu mi pi chun meet your leader ti chu a background na chu kiji he hoya hoi he meeting chu chilai to bangai meet your leader ti he ai le cha chun meeting chu candidate hot ka sei ding ka sei ju mi pi te chun ado nom ei do so na hi hi chi ta bang chu thil phata in ka gele ai le mi pi te chun ado nom ma ei do win answer ka bol win candidate a chi cheng chun ai le cha chun meeting chu aki chai but at the end of the day ahung lo pa chu select ki bol hi ken ko loi pi mo ken ka sei nom chu hi chi hi exam a jong zaw lo khat chu apa si tai ki ti chu ei mi la thu di lo he lam kai ho chun I ti agel ham ke ka gela hi le I pi ding ai ti lo mai Christian te pa theng ho ka hi ti ho chu I pi ding exam be chu zaw hen lang corruption a bol no mu ba table no ya chu a bol no mu ta yong le a candidate pa be chu hu hen lang a sei thei lo yong la sei thei lo danin a sei theng la sei thei danin le hi chi chu di intakati in ahi wa ahung lo hel pa chu a pa se a ki ti le I ti da na chu hi chi chu ki sei thei ham exam be chu ji hen lang corruption a ki bol yong le a paper yong chu sel mang taw hen a hin ahung lo hel pa chu pa se a ki ti hi du ni ge yin na ka se in hi hi chi ji chun ei mi ku ki te la election ki ti hi nam lam kai ho pastor ho house ho mi pi te social worker ho pa theng ki cha na ta inam ngai lu na chu hi chi election I bol lo wa le I pi election jong le tu ni a stagnant pukhri khana tui ki ve ya along lut talo along do theng lo ui den hi chi chu hi tu ni ai din mu nu hi chi je chun na hi ka saji he je ni hi a hi chi platform election thu I sei thei ju hi ki pa ka sa pastor hon jong pat ala ungai ka sa in hi a ji chu Mizoram or even America a hi tu a hi kel ngoi sing ho reverend ho pastor ho is hin election adi na dinga hi na satta apan ala awin hi chi je chun ei mi te hi Christian hi je uven pastor ho hi chi responsibility wa hi ala pha no hi tin ka gel in hi nana la sa hi ong le pu na la che ding ngai ka sa in hi na chu ga supplement go adi mama jing in na adi lo hi tu se hi pon na mas apa na hong ke pan na hi tai to hi in ja pi in na hin sai ba chu ta hi da na ki ve da na ta ai le chi ai ma chu isu di thai na lao he na we still have time time in na lao he to hi we can change sum thai ai le we should change sum thai na ding a hi ta bang step si lo ngai ham u zam ta Dr. Prim vai pay Dr. ke lu pi chu sorry reverend di lu na vi ki do masa ngai rồi ya chu di adang wang ka ti ka se ngam poi pastor ho ke ngoi chi ngau mai wa le i ti le adi lu chu din pi pham ti hi ka do jing jing do yang ka do na lai di hi chu hi in tun boot camp sar wangin ai lo wa le vote suma cho wangin khat pa bang chu hung ka hen lang hung kai ting le ki pa ta in ki pa mai sa hung si men la pastor pa bang hung ko le boot camp sar wang ka hi ti ki hel adi ai wang la ki pa mai cham se ma chu pastor ko le ki pa tan ga che ki be ta wa ai chu pathian ko ma ki pa thu se chu pathian jong ki pa di na ai lu han lo de ham yung pastor ki ngai tu dom le ti wa ki di ka sa pastor I no bang chuk ki ta lo ti ya chu bible amos bung nga chang li righteousness ki ti hi like a river justice ki ti hi like a river bangin long hel lang chule thudi ki ti hi ichong hi lui bangin long le ti e ho la angai ya chu thudi mo hi pau jo talo thudi mo ila wa ding jo talo pan mun nei talo ichi ko ho la ki nam te christian ho la
Ichi wang sit ta hin. Ale ichi pastor khat inaga asai ki nom chu. Athilo ding le po. Khat ve nge chu la hebrai bung ko chang som ni sagi PCM. Mi hema ding khat ve thi hin abana thupi ta na nga din ki. Thupi ta na nga din ding EPC go no ta. To yo ai ma chong chan chi ki po ni. Ale tu na hi sumu na hi a chu i people wang chu yo yong sei nom na ve ta ve no. Ai wang le chu pa ka yang i thu te te. He pu chi lai chun them cha khat ga sing pastor ho reverend ho lam kai ho kel ngoi ching ho hi o masang la ya them pu nathan to bang ha chu David ko ngam politician ke ho chu nei ko diu ka dei ai na kim gang te chi lai chun bol khile na ti le o ka ki khel ngai in hi ka lu han ngai poi na khat jong chu Samuel tabanga chu han sang san ta apan ala anga ye ti hi aji chu I pa mi te ale kel ngoi politics chu aset chan le politics adi lo chana chu I have in hi kum izat ma sang chun ho in jong in a kai thei ta povin Christmas song in a ball thei ta povin New Year song in a ball thei ta povin pathen in a ki ho thei ta povin hi chi lai chu ga gel do kit leo hen 90s 93 94 lam chu ga gel do leo hen aku te ai le ho lam kai ho hin na kel ngoi ho hi phat ta hang san ta a nei pui diu ngai ka sa hi na politician ho jong na ko nga mu ngai hi ipidinga mai pa pastor ho na be ham ipidinga pastor reverend hon election khat mi em khat chu akai tai ke ka kai tai ipidinga nei ki chata a chu Hindu hon na Hindu hon thing tum ham song tum ham amit amai aji ipi uwa akhuna asi ai lo le se la uwa mi asiem uwa bon se khat abe pe uwa amit amai asam asiem pe uwa akhuna asiem ma mau akhurum tabang uwa chu election kai ho hi nei bon lo di hi mi pi ten nei se mo hin mi pi ten na sei ngam di hin pastoral le reverend ho nei ko ngam di hi nei ko di chu noi se na a ko ding ta lovin thuti a chu nei ko di hi ya hi chi teng chu le politician khat election kai khat chu ahung lung hana a hi le pathen achunga chu pathen nen vai hom ding thu tan de hi chi wang he ka sei do no men hi na adi ita chu ilam kai nu na sei bang na chu campaign ka chi lai wa hi free and fair election no te dinga campaign ni chi ta kana chi wa hi bol ta kana bol hi he pu na bol jing di nga ye chu ale cha hin chak pi ka rong a khun pastor khat ni pe chi he ho ko ma se ngai pon thing noi mi ho to ka ke ho ta ni ale ken he cha ka sei chu thing noi mi chu koi ma cha ngai pu I cha ina ho am ho ko ma chu e ho hin thu di sei lo ko ma sei di ye chun thu di sei wa aja da wa ei tha wa yong la pastor li la nga bang hung ki chian na ni le thu di hung leng ro nan te tia kana don bu chu le ei mi khopi chura chan buri ngo yong khun ami wang chu sei da ta nge lam kai khat ni e che wang hi all Manipur Christian organization on election campaign free and fair election ning thu hi thing no ho ko ma na ka sei pha yon te ko lam kai nei khop ngai pu yo na ko ng sei le ale lang khana pastor ma khat hin ti chun se hi all Manipur Christian organization all kita akiti da ya chu primary paying se chu pastor lo se hi oi ho ya cho aman infa la ko na hunga thing no mi ho ki mu pi ngai lai ho ni ki mu pi di I bola ta kan ai din lo hom ti ya chu kana ki ko sa lo chu na ala pastor ki yeng yong le adi mun ki he lo sumanga jam do jo lo iti ana ki tam ji ya do chu je hin wang se wang ta hin ala ja hi aliwa lam kai nu na se banga chu Davinin Nathan ko Davinin mi ji a jon pi pe na mi ja la pi pe na Nathan chun ga chi an nang na hi ga ti hi le David chu ki si lo mai ki si lo di chu ki si ning pa dum lo ale hi chu Nathan dinga yang chu thil bai lo pi chu leng pan chi thei chu la ni ye ti len I pi ni si mo nan ti han lang tha jong la tha ti chu ale
hi che ris ala ngam chu na than chu อ๋อ ala tu na pastor ho yong hi che ris la ngam nga ye ga ti su a pastor tam ta na la ki on chu le hi che chung chung na chun pastor yeng se mo sa kit po hitin adi ki lo khat chu ipitita sum nei lo pa ai wa ilam kai no na se ba nga chu sum nei ho bo chu mi pin bo lui ve ta อ๋อ sum nei na ho chu a vot hitting yo om lo a ko ma ga ti ding yo om lo ai ama ability chu ki ve lo hi i chana nam dinga phachum ding gam dinga phachum de ham tiong chu ki ve lo hi ale cha chu sum nei ho ko ma chu chi wa ami pi ho chun i wo no pi i ga ki ju wa จ้าฮี i ga ki ju dum ju wa chu pe yong i pe ta wa i pe ding wa hong kai ta ale lam kai no na se ba nga chu ama pa cha hong kai teng le election na asu mang sum chu iri ku bol ne ding a ho ngai ta chu ama ya ho ya aga lo lo pi chu เฮ้ยไอ้น่ะโลซุ ane lo ju gi chu ale chi chu o ja panom ho ayong tham khat la อ๋ ngai อ ta ยี่น่ะ police ยง police yo nga ngai ta e chu shumane ti a thep mo ki no wa ti mo chan ki no wa adi ta shumne sa chu e ho ki ki no chu adi ta in election tiang chu le sum seng hi khajong sum seng hi min na testimony wa ke hetai na manifesto wa ke hetai ye chu na hinaw ke heta wi tin sum la lu helin wo la wi tin cha ahung kai wa hi le a to lo wa le cha bang กายกายจุ i cha chu ahung kai wa to ding cho to lo wa le thi mo chan sa ti chu bol cha thi chu na a to a ki cho sa ki hin tin เซดิอุมตะลอ chỉ lại cả se yam tal okay ai hoàn xong lampi ga bi o he tin ai Ê, a bol then lampi ai le pha zong in nei sang to bo win na Ê. chop lam ta in sai taw he tin ai le tu hin ADC election zong nai cha hi tai nai zai sai bang chun to ai candidate ho se ingo ngo jing win na public ho imit mo chule inam lam kai ho zong mit mo on mai te bon ma imit mo na ai le to ai iti pan ila ngai tam mi pi ho chule public ho nam lam kai ho candidate ding ho pastor ho go ma da iti pan la ngai ta chom cha chai a chai ni rin sai pi ho no ti kim gang pe ko ma sa the voice of the people is the voice of God kiti hi na satta in jasu ke lew hen mi pi o chu pathian o hi kiti pa he candidate nga a ume som a ume mi pi chun koi adei pen an chipa hi number 1 in ki gel hen lak sum chu sum i hola a hi le sum ki mulo de hi thudi i hola a hi le sum chu automatic in hung nan te azi chu i khen do pau i khen do lu chun na a hin to de hi azo a kapu primin a hin sei bang chun azo te le suma i ve che muwa ai le sum a ki hol ki teng le i sei sit ki no hi in ama pa yong chun sum anei lo wa a hi le din theina lampi kit lo hi si si chun ki bang so ke yong le most important election a ka ve le mi pi hin the voice of the people mi pi o chu pathian o a hi ji in mi pi chun koi ham anatong thei din pe no kit chalu helin pan la hen lang ateng le nam lam kai ho hin selection ball daw hen adi selection abol teng len mi pi apaw ngam pon azi chu ipidinga pathian hong cha te chun ipidinga warning ki bol to ham ipidinga pathian ho cha te chun meile thal ki pan ham imi te chunga na si juga ga la pele ga bel ki num kha chu ti cha selection mi bo sa ho chu mei pum pan ho chu nam se pa he ti chu na ala nam se pa he ti ho chu ipimin ki sa ki wam a center ho bible min ki sa ki be ta simona hi po ra hi simona hi lo ti chu yo e ho hi nam lam kai chu ki za su ke chu za ngai kanu kapa ka za in nangin jong na za ai ba kanu kapa chun ahung che di lo teng le acha ten ki mu thau chu ki pau nom hi ole inu I pa hi ji a chu ki pau nom hi jong le adi lo chu ki mu ta chu adi lo chu kanu kapa hi a chu ka ju le hoi la ya
กะละลุดำติเลดูนี่อาสเต็กเนนอีว่าที่นั่นลำจวนเงินจ่าอีหิวเอจีจน politics อาดูนี่อาฮีอีหินูอ๋อ politics อากีหิงามดูนี่อาฮีอินหางสันตาทุเซดิ่งก็ยุ่งมามฮิตีฮิจนน้ำลำกายฮอน selection ฮิบอลดาตาวเห็นหลังกุมอีจัดหินบอลตาวินไอ้วัน select a ball ของจุนน้ำดิ่งอาดูนี่อาฮีเปบอลดอกเวมอามาฮอนจง ACP เห็น a selection ball ฮอเกนดิเดียอากายยกอมิดอากายโลดอกไม่อามาฮอจุนน้ำดิ่งอาฮีเปบอลดอกเวม then อาทุ่มน่ะ pastor ฮอนปันอาลาเวนาปูนาลาเวอาฮีวางิน 100% นะอาลาปูเวนาทันตะบังจุนเดวิดอโกงำตะบังจุน pastor ฮอลเลย reverend ฮอหินไม่เวลวินทุดีอีป้าจูเวลเห็นหลังเละฮิจิเตียงจูเลจิฮอจะอุเสจูมีปีเตน้ำลำกายฮอ pastor ฮออโบนาจูอีหุ่งกิกบหอมเตียงปาเทียงเงินพัดเทอีบุดีอุอินฮิจิเตียงจูเลอี politics จูเทมขัดจูหุ่งจีจังเดมเตียงจูเล corruption ฮอจงให้แนวขัดจูหุ่งพัดเดมดูนินจาจัดตะหลายนัดตะจูอีแปมอีเสียฮิเลดูนี่หินอีพิดิงอาโจอาปูพริมไวเพย์นะอาเสียป้าจูอีพิดิงอาดูนี่ไอ้ police กิละอันดิ่งออซากิละอันดิ่งอีพิดิงอาไอ้สุมิเซนุงไอ้อ๋อ representatives อินเอยูจูละอามาหัวจนอามิปีเตดิ่งอานาจูอัตโตอุเลอีพิดิงอาสุมไงอ๋ออาคุตีอาฮิเลอีพิจีอาสุมาลาโอฮับจิจูงกิตาaku tele square number 1 aki hung kita chu kai kong pa te kai kong pa thu sim chu mi pi te chu hi most important ateng le gam lam kai ho nam lam kai ho selection da hen election jo dingin akai chu ka mi he kiti hen lang hi le hi chi tiang chu le e ho ki ka phung le changa ki vet na hung dai lan tin ki ngai lut na hu mitin nam ki pum khat na hu min te ti e ka gyan adi na selection da hen election hen ti na adi ma ma bai le it's a last as pu prim vai pay pi vai than nei no Christian ka iti be patin mi te ka iti be ya chun igam sunga phat na ding le igam sungu a hin the na dingin ami te lungmong la lamong thamong ta thamon na nei ta i chen thi na di win pathin mai ho la ngai ami pi jong pathin lang nga vitin pathin bun vitin chule nam se pai ka hi ti ho jong pathin phat sa ta bang nam se pai ka pa na hi pathin bowling ka ti vel la pathin dei lo bang chu ball da phe ami pin jong chule akai hon jong pathin tu na ka din he ti lang pathin mai tong thei le aya chu second chronicle bung sagi chang som le li hu ve le hen pathin nin ep iti seyam kami na ka ko kami ho chu a chong se na wa ko na alung a he yu wa ke malam a hung anu wa a chong se na ho chu adal ha wa a ki chem phat wa he le ke man am ho lang chu kamai nga ning katin agamu kadam sa dinga hi ati chu isu chu ilawa om thein na dingin ehon itha wijat pangjong leven ilung tim wijat pangjong leven patien nam lo wang i ma chai thei de lo de ye chun patien nang ma mun khana nom ta din lang ke man kan ok ben bol ka ti wang chu gam khan tu ne pu nam khan tu ne pu man tha nai ye chun patien dei banga ami pi yong athing no athing chung ho yong politician ho yong patien mai hol chi anga ye ka dei da ne tia hele adik hung do thai ding chule to in now zan ham phasa dang thai di ti chu he in chuleng zaung ki sai bangin selection ball ta po tin to apani election jo ball hi tin in right so hi phate in maintain ball tin use ball ta ti sira public ho jang cha hi mi ngo nau ta ma tam si akai chu nama hi kai chu nama hi tia chu la wa chu di chu ta in tan yu ti chu ta ji chu kum nga hi sot hi na hen khel wala kum nga sunga chu i society o chu le inam su igam su chu a hi lo lam khana chi di hi jin tun jong
i dei lo lam kai tam ta zong i dei lo sa sa i kil hand over a hi lo langa i pui wang wa anu i zui zo tam ta hi zi chun right to vote hi Indian constitution your right to vote pi o hin chule e ho Christian sa hwa dinga zong chi hi pathen thu to ki to ta kha zong hi chun chia hin in the guest and inside bang chun house ho hi in zam ta nam lai lam kai ho hi in chule adang dang hoi his freedom in a big wa hoi ta freedom of rights ti tau te hi hoi ta public ho hi in a big thing wa chule public ho so freedom hi nai ti a langa in zong ki sai sum thu pai thu lang chu velo wa adi pai na vet wa vote in the case wa hi a hi le e ho dinga khan to na le ma chal na chule inam sung wa dinga phat chom na tam ta ta to I boy na ho zong hi boy lo na ding chule boy na sang a boy lo na chule khan to na tam ta hum de chi chu chunya guest ni ko ma ki holim na hung ki nei chu ki ta la hung in tin vote hung nai to ki honin hoi ten vote na how hitin adi veo hitin ata veo hitin a hem bol ta po hitin to inat na ho akipai den ho hi ha kang ho hitin a tha lu so hitin inam sung igam sung hi pa cha pa bangin pa sa ta hitin ti chu dunia discussion ara hong ki se hin ki pam le zin dunia ding agenda manipur ku ki discussion ar his and chayo hitin chule dunia panel hong teni zam ta pu reverend prim vai phe hi in chule former MP Pikim Gangte nang ni chunga zong Impact TV ku ki channel thalangin ki pa thu ka hin phom bin a hi hi tuni program vet na vai phat chom pin ha Impact TV ku ki channel official website a comment le feedback ni hin pi thayo hi dunia ding hi channel chayo hi tin mun tina hi chi so hi chi program vezo si na bon chawin mangpha